Iki ni igice cya kabiri cy'amateka ya Cristiano Ronaldo dos Santos. Birukana ubwo papa Cristiano Ronaldo dos Santos yari yitabye Imana. Byari mu mwaka wa 2005. Uyu munsi tugiye kubivaho turebe mu mwaka wa 2006 na 2007 yagezeho icyo ari muri Manchester United. Hano tuzareba amateka Cristiano Ronaldo yagiye anyuramo kugeza uyu munsi ari muri Al Nassr muri Arabia Saudite, avuga ko ari nayo masazo y'umupira. Uyu munsi tugiye kureba amateka ya Cristiano Ronaldo mu mwaka wa 2003 na 2007 ari muri Manchester United. Ese byagenze gute? Ubwo yaravuye mu gikombe cy'isi cya 2006 cyabereye mu Budage, Cristiano Ronaldo yatewe ubwoba kandi atukwa n'abaturage b'Ubwongereza nyuma yo kugirana ikibazo na Wayne Rooney mu gikombe cy'isi mu mikino y'Ubwongereza na Portugal, ndetse n'ibihuha bivuga ko yimukiye muri Real Madrid cyangwa FC Barcelona. Kandi Cristiano Ronaldo n'ubuhanga bwe mu minsi mike ahinduye ibitekerezo bya rubanda byamuvugagaho nabi, dore ko kuva shampiyona yatangira Cristiano Ronaldo yerekanye ko afite akamaro kanini mu ikipe. Yerekanaga ko afite ubuhanga kandi akorera hamwe kandi ko akomeye. Yatoye nk'umukinnyi mwiza w'amezi y'Ugushyingo n'Ukuboza. Yari abaye umukinnyi wa gatatu mu mateka ya Premier League wari ubikoze. Yabaye umukinnyi mwiza mu mezi abiri ikurikirana. Yatsinze ibindi bitego byinshi kandi byose hamwe byari 17 muri Premier League, aherekejwe na asiste 14, bituma ahabwa izina ry'umukinnyi mwiza muri shampiyona. Ari nako yagiye atsinda ari kumwe na bagenzi be. Icyo gihembwe kandi niho yagaragaye cyane muri Champions League, yatsinze ibitego bibiri bya mbere yakinnye na AS Roma. Kandi muri icyo gihe muri Champions League yakomeje kwitwara neza, atsinda ibitego byinshi, akomeza no kwitwara neza hamwe na bagenzi be. Ibyo byatumye aba umukandida ukomeye muri Ballon d'Or yo muri 2007 mu Bufaransa, aho yaje guhatana akarangiza ari ku mwanya wa kabiri n'amanota 177 nyuma ya Kako muri Brazil n'amanota 448, kandi yaje imbere ya Lionel Messi wo muri Argentine waje ku mwanya wa gatatu n'amanota 255. Ibyo nari ndimo nkubwira nibyo mu mwaka wa 2006-2007. None reka turebe mu mwaka wa 2007-2008 yaje kwegukana iki. Ese muri mwaka wa 2007-2008 yari abahute muri Manchester United, niwe bitego yatsinze arimo, dore kandi naho yaje kwegukana umupira wa zahabu. Muri uwo mwaka wa 2007-2008 Cristiano yerekanye ko akomeye kandi arangiza neza abo umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri shampiyona. Yageze ku kintu kimwe muri Champions League, aho yatsinze ibitego 5 mu mikino 5 yo mu matsinda, harimo ibitego 2 yatsinze ikipe ye yitorezagamo yitwa Sporting Lisbon, kandi yari yayikinyemo igihe gitoya. Icyo gihe kandi yapfukamye asaba imbabazi rubanda. Icyo gihe byari mu mikino ibanza yo mu matsinda. Icyo gihe kandi muri Mutarama 2008 yongera amasezerano muri Manchester United yo kugeza muri Kamena 2012, ashyira mu gihe gitoya kugira ngo arangize. Amakuru avuga ko ashobora kurikiza muri Real Madrid. Yari yiteguye kwishyurwa miliyoni 90 z'amayero buri mwaka, ahabwa umushahara wa miliyoni 9 z'amayero. Yarabaye umukinnyi uhembwa menshi mu mateka y'iyi kipe mbere ya mugenzi we Rio Ferdinando. Igice cya kabiri cya shampiyona yaje gukomeza yitwara neza. Muri shampiyona yatsinze ibitego bikomeye nko gutsinda Arsenal na Liverpool, anatsinda amateka George Best akoresheje inshuro ebyiri ku ya 19 Werurwe 2008 na Barton Wanderers, bityo aba umukinnyi watsinze ibitego byinshi mu mateka y'iyi kipe mu gihembwe. Yarangije shampiyona nk'uwatsinze ibitego byinshi, yatsinze ibitego 31 mu mikino 34 muri Premier League. Champions League yatsinze ibitego 8 mu mikino 11. Yatoye nk'umukinnyi mwiza na bagenzi be, abanyamakuru ndetse na rubanda. Kandi uwo wari umwaka wa kabiri yikurikiranya ko yagaragaye cyane muri Premier League na Champions League inshuro ebyiri hamwe n'ikipe ye. Muri kimwe cya kabiri kirangiza muri Champions League yafunguye amazamu n'umutwe ku munota 23 akinye na Chelsea ku mukino wa nyuma yo kwiya 21 Gicurasi 2008. Kandi muri icyo gihembwe CR7 yahindutse cyane, ihinduka umubiri kandi yororoka imbere y'izamu mu marushanwa yose, bikaba byaratumye akundwa na Ballon d'Or. Igihembwe kirongeye yatsindiye inkweto za mbere z'i Burayi nyuma ya Euro ya 2008 yakinnye muri Autrichia no mu Busuwisi. Uyu Ronaldo kandi yabazwe ukuguru kwe kw'iburyo. Yari amaze amezi menshi agwaye. Indwara ya kumuro yatewe no gutandukanya ibice bibiri bya karitsiye mu kirenge cye cy'iburyo. Uyu mukinnyi yashoboraga kubagwa mu ntangiriro z'umwaka, bikaba byari gutuma ataboneka muri shampiyona yari isigaye, ariko yahisemo kurangiza shampiyona nubwo yababajwe. Aya akaba ari amateka Ronaldo yanyuzemo muri 2007-2008 ubwo yari muri Manchester United. Nkuko nabikubwiye ko tuzajya dukora video ntoya kugira ngo itarambirana. Reka uyu munsi dusoreze hano ino video, ubutaha tuzareba se 2008-2009 yakoze icyo ari muri Manchester United, ayahe mateka yanyuzemo. Iki kikaba cyari igice cya kabiri, ntuzacikwa n'igice cya gatatu ku munsi w'ejo kugira ngo uzakibone icyo bigusa nuko kanza subscribe ugakanda kuri iyo nzogera twayatubana buri munsi. Nimba video tukugezaho uzikunze ntukagenda ukanze like, kandi mbona icyo zikumariye ujye muri comment udushimire usige mu dutima. Bye bye, ndakunda cyane. ni Jean Paul TV Show.